Ključevi novim vlasnicima vila u Dukljanskim vrtovima na Zavali zvanično su uručeni sinoć u okviru svečanog otvaranja prve faze tog kompleksa. Dukljanski vrtovi i u ovoj sezoni bilježe rast prodaje, a samo u junu su prodata 4 luksuzna apartmana. Svečanosti otvaranja prve faze prisustvovao je veliki broj zvanica iz svijeta medija i javnog života Crne Gore. Мы stvarno dugi put prošli da bi ovaj projekt postao uspješan. I to stvarno imali dosta ljudi koji skeptično odnosili se prema tomu i ne vjerovali da ovaj projekt može stvarno da oživi. Iz Moskve doći će cijela naša porodica, doći će unuci, doći će djeca i počet ćemo već od 1. augusta da živimo ovdje. Utisci su veoma pozitivni, vrlo smo zadovoljni kvalitetom izvedenih radova.